بری تماشاوان هجا و بخیر هاتن برنامه چشما برنامه مش جه کومای بردوام دکه مگوتو به بجارا انتگراسیون و رجوای کردستان بگردس و گوهرنی لوی در پیکتین لسروی راوستن لیبری کم در باسم بجارا خوبن ام پیشکه لسر گوهرترین درام دم پارتی دی بچرنگی به اپی واجو چارسری تسری که چوا و لسر پارتیا دمه بکه جبر کو دم پارتی شش ایلان ده کنگره خوی آوارته مزن دار بخه جبر کو بریانها دروک کدم بناف ذکرن دگوتن 22 ایلون نخرت بم بشتري قوتن إيدي شاشة إيلوني بخونغري أخو مازن دار بخن بشتري خونغري لدار كت وجوهرني تشود نوا دم بارتي تشيبه جوهرني تشود دار كيفن بردستي ما جبركو جالك تشتين درخاندن جالك تشتين قوتن جبو دم بارتي كاويتش ناخذ بحوينه أمي ميوان خلنا شروع بكن درخاندني وانا تربية مجاري بجرن بشر مدرباسي مجرى انتجراسيون رجوع كردستاني ببن جبركو معظم عبد بيج إيد انتجراسيون بداوي بويه أم كتنا مرحلة كنو أم مرحلة شيء أم جتروي بردوام بكن جاليدن بريزارتك أم بدس بكن جبركو وندنا سياسة دنا وسرخو لسر ديشن دمك الرجة دبيجن شاشة إيلوني ده كونغري مازن يهدف دم بارتي دم هدف بورن جبركو ناف برزود جوهر دنا بارتين كرد ده دم بارتي والدار بكي كونغري مازن ودبيجن جوهرني مازن وبيك بي پیشنهاد اجلان دبیجن ده همان دمی ده جبو دم پارتی هم پیواژه چارەسەری جالی و دمشه هم دم پارتی هم خوازه خوب ریخستن بکه قادا خوب برفرهتر بکه لجنه خوب مزنتر بکه چه پیشیه دم پارتیه د کنگره مزن ده بیاور بله راستی هر کنگره بخوره تشتی نوت دینه لی ام زانیم که دما امتیاد درباست بین دمک نویه و جبو پیشروجه تنی پیورن حیان ها مثلا هلا سیاسی ده سو از بخاطن بجیه کرن او تنی نبس به اساس باری گران دبی یا شنها پیده جبو وی چنده چل آلیه ترکیه چل آلیه کردستان بگشتی از بیشم پارتیا کو وان خباتا بشوپینه یانجه وان پیشنگی وان خباتا بکه و سازکرنا وان خباتا بکتن جبر وی چنده پیوستیل هم ریزکنامه هه هم پروگرامه هه هم جه ریوبرین وی هنه راستی دما نو بخوره ریوبریگه هنه که دی تیرو تجی اندخازه اجبوه چنده باورم کو قاسه امجد شوپینه دبه ناوه پارتی جوه بگو هرتن پارتیا کمارا دموکراتیک وکو به بناف کرن لهین جان ندیاره ابا هنه آتید سراس کرن اجبروه چنده ناو چه به بلا او بودن بس هم آلیه مذاکره ده هم آلیه ساز کرنا کارو خباتان ده هم آلیه پیشروجه هلا ریخستنی ده بجوا کره تکیلداری ده و هر وحادثه دروی از بیشتر مثلا تنی سیاستک نه سیاست جدا کسایت جدا ریخستن جدا دبل بن سیوان آویده ده جه بگیرتن جبو و چنده راستی اف پارتیا نو به ساز کرن یعنی و گوهرتن مثلا به پارتی ده بیکرن جبو هر کسی هنه که هیویا ده کی نها امزانی کو شانده امراری بگه امجاد دموکراتیک پونه اجلان گله که دگردس اول سرد سکنه مثلا دبیجه جو کماره که دموکراتیک نویسی خودش بشکل دبیجه بشکل پناسه که او هر واحد به کماره مد آواکرنا کماره ده مجی کرد لی بین ما فهم ما بدست نخست لی دبیجه دوی مرحله ده کماره ام بهفر بکن کماره که بهفر دموکراتیک آوا بکن دبیجه یعنی ریا و ودکه سانک او کورج بو ویدانی دیگه بله راستی تنی امبیجن یک بردوزیک تنی وکو از بیجم پارتیگه ساز بکی وکو ریو ببتن و خوا سینور دار بمینتن جبر وی چنده امزانیم کو دبی وکو ین هفکارن و پارتین چپگر هنه دیسا پارتین کردواری هنه هر وها از بیجم
عالیه کسایتن روشنبیر زیبیم نویسکار هنجه روزنامه وان کسانه جه مثلا زیبیم تیکیلی پیشکتینه اجبو کمارک دموکراتیک اجبو پیشروشی مثلا زیبیم خباتن و بین مشاندن هل به تکیل هر عالی ده دوی زیبیم سرناوین وان درودوران ین برپرسیارن وان جکول و رخصتنی ده جهی خواه بگیرتن از بیشتر پارتی ناوندا پارتی ده مجلسان پارتی ده یانج ریوبرین از بیشتر باجار و نافچان ده شنو ها پیده پارتی یا ترکیه تنی نه کردستان هنجل گلی کرد تنی سینور دارمای جبری چنده با یکی تو هفگرتنا دنوا تواهی جواکی دشه راستی آرمانجی کسا برفره و دربکه به پیش جبر و چنده هنک آماده کارین و دمکرتی و نبن کاسه دیسا آگاهی هم دستینین 6 ایلونه کنگره آسایی بچه بیتن لیج با پیش روزه وقت ما گویی همی درودوران را همی آلیان را آواگی تکیلیگی برفره به دانینو و هم رزقنامه ویده و هم از بیشتر پروگرام ویده اجبو از بیشتر پیواجوا چهار سریجه ریو ریبازن بین بکارانین جته ده جه بگیرن اوین ها همی و رزقنامه ده و پروگرام ده و جه ببین لگوری و کنگره که یا ترکیه و چه بتن همی درودور ویلتن بن و سیوانه ده جه بگیرن اجبو پیشروجه بلکه دبه وکو از بیشتر برپرسیاریا ریوبرنا کمارشه به طالبه و کو پیشروش برچه بدانه. ساعت آخرش سر بجاری. لیز وکل نوچه که لزگین پار بکم. اولش نشو پاندن و نرخاندی یا بسرکاتیا سرک علیکاری سرکومار جدت یلماز لحف جویا بود ساعت نیورو ده جوینا آن بداوی بیه و بریر هاتیه گرتن کور چار دسته بن ولجنه بن آواکرن و هر وها پیروان جهاتی درکن احتمال که مزن لنها ناتنه پار بکرن اما کوبی پار بکرن ام جور راگینن به تماشاوانی خوره و کی نیشه کم خواست ویج پار بکم جاهلیدن و بحث پارتیانو کر و گو ایدی پرگله که نوج بودن پارتی چه به جبور جوال کردستان جماعت در باستار ده جبر کو معظم آبدین نرخاندن که خودت بجه ادیدم هاتیه انتگراسیون بدایو بیه ادی ریا سیاست جبوم امریکا که جدا بپذیرین پارتی که نو آوا بکن یعنی به سینیال دیده معظم آبد خفتنا خوده پیاده احتمالی که مزن به ادی و تونه قصد و تونه به لی اوی ری بازک نو پارتی که نو روجاوای کردستانی جی و پک به آوا کرن و کاروبار خوب ولی روجاوا بمشینه يعني دياركو تشتكوا لفيدرا تشي دبا تواجو لفيدرا هي تسري راست لرجاوي كردستان جديكه بريز فاتوني شو عند بينن بله يعني اف مجرى انتجراسيون شخه امزان بپیمانا بسنه چله و گریدای کو پشت شراکی دجوار بر پیبون و ام بجن قرکرنه که پر مازن لپیشا گلی کردو و قسم جی پیکات پشتی وی ادی اف پیمانا بسنه چله کو پیکات اف انت مجرى انتجراسيون دوی چارچوبه ده بوان خاله کو دناورو که وی پیمانه ده لسر وان خالان تیا خافتن هفدیتنه که حتی نها دنابرا ریوبریا خاسر یعنی قصده و حکومت دمکیه شامه ده حتی نها هاتنه کرن ده چارچوبه وان پیمانه ده هاتنه کرن نها جیم دنیرن دیسا تشتی که حتی نها ام بیشن نهات نسر راست کرن نهات نپشت راست کرن یا جی لسر وان خالان لحف کرنه که تقص کوپیک نهاتیه لسر وان خالان تی آخافتن ام دزان یعنی دم بوری ده لگل که هم وگره کوچ برن افرین سر کانیو گریسپی هم دیلین دیسا دست پیکا سر ساله ده که ایریشا لسر تاخن اشرفی و شیخ مقصودات کرن ایشین مزن آتجین یعنی شهادت مزن بر هجماره کی مزن دو دریات هر اوقات دیل گرتن جیه بو جار بجار ام دبینو کو یعنی سر ما خالان جاران لاف کرن چه ده جاران جی ام بیجن حکومت دمکی یا شامد به اصرار دخوازه هنک وان خالی کو
دوی پیمان ده هنجی اوسا تنگ بگیره. برز فاکنا parti کنو و چاو به روجاوی کردستانی کل کرد خوازن تمثیلیت خود دویم بنوی parti ده مثلا و چاوت به تمثیل کرن مازم عبدی سینیال ویتش دیدا دبی امی parti کنو آوا بکن لیل تواهی سوریه امی تمثیل بکن اش خود گرینگش بو کردن روجا یعنی دما کند بجن انتگراسیون یعنی براستی انتگراسیون جبوی باکور جی جبوی روجاوا جی و جبوی پرچه تنجیگا و قلا انتگراسیون دکن وکی ام بجن جیانا کی بهفره وکهف دولات کده و وکی ولاتین وکهف جیانا که وکهف ت yani hatta nam çima dibêjin entegrasyon jî du cure wî entegrasyona bi darê zorê li ser înkara mafû azadiyan ku heta niha li ser em bêjin ku em dike setiya Bakurê Kurdistanê de bêjin heta niha mafû azadî nehatine naskirin hatine înkar kirin û her wiha jî em bêjin welatiyan jî gel jî civakê jî ji ber van ben pekirine eşi mezin kişandine. İşte entegrasyona demokratik kavakam dibêjin. Herkes bi mafû azadiye xwe, bi nirx û rûmetê xwe, bi nasnameya xwe dikaribe wekî welatiyên wek hev entegre wî welatî bibe û tu cudahiya kesê ji kesê tune be. Kesekî em bêjin xwediyê dewletê, xwediyê wî welatê xwe bihesibîne aliyê din jî ji hemû van em bêjin derfetan bêpar be tiştek wisa دوی نمیجاره گوتنه به نه او ام بیشن همو تکوشین همو دانستاندن همو هفدیتن دوی چارچوبه ده تین کرن آگرینگ اوه یعنی اگر که ام یا جی ام هر دو عالی دکاربن با وکی دموکراتیک ناوروکا و مجاره انتگراسیون داگرن تجی بکن و گاوی مرفت کاره قالا انتگراسیون که دموکراتیک بکن که هرکس ایدی مفو آزادی خواهد لبی ولاتی بجی جبونا روجاواجی همان تشته روجاواجی انتظانن yani ji destpêkê heta niha tiştê ku hatin axaftin tiştê ku peymana bîstûnê çileyê de em bêjin qaşo bi garantoriya welatê Fransayê ku wê çaxê Emmanuel Macron serokkomarê Fransayê gotibû ez garantorim her çi qas belgeyek fermî tune be jî دوی چارچوبه از دکارم گارانتوریه بکم و تشتی که پیمان دهاتنا نویساندن جبوی پیکاتنا وان جبوی بجیانی نوان ام وقت چاودر بن نه اگر که اب انتگراسیون پیک وره وی گاوه دبه که جبوی تمثیلی پارتیه که بانی جبونا گلی کرد یا جی هرم خسر وره آوا کرن لی جی عالی ام بیشن فسخ کرنا پیاده یا جی دوره درکتنا پیاده دوی عالی داجی هنا پیامه کی اوسا زلالت نه دبه کو پیاده داخلی که فرمش خون هاتیه yani داخلی که پیشراستونه دوی عالیه و به شکلی تر نرخاندن دوی عالیه و دبه کو اجنها پیوه دیساجی باوا کی فرمی وک پارتیا که سیاسی که تمثیل گل کرد روجاوا بکه دوی کو پیاده یا پارتیا کی وک پیاده وره آگرینگ دوی داری دا جبوی انتگراسیون پیک وره جبوی کو باوا کی خورد خودی درکتنه کی هبه آگرینگ یکیتی و هفگرتنا de navbera hêz û hizb û partiyên siyasî gelê Kurd em dizanin ku par di 26 Nîsanê de li rojava konferanseke yekîtiyê pêk hat û di wê konferansê de hemû partiyên siyasiyên Kurd li wê derê peymanekê yani wek biryara konferansê biryarek hat girtin ku ji niha pêva em ê ji aliyê nirx û rûmet û xwedî derketina em bêjin maf û azadiyên gelê Kurd ve em ê wek bi hev re tevgerin lê me dît ku hinek partiyên siyasî wekî em bêjin hêzên ku bawakî cuda car caran derizandin çêkirin çûn li Şamê bi hikûmeta demkîra bê qesede bê em bêjin herêma xweser bi serê xwe çûn lûr jî derzandinek çêbû îro dîsa daxuyaniyekê birêz Mazlûm Ebdî hebû wê jî îşaretê vî tiştê dikir digot ku ji bo ku em karibin vê entegrasyonê
باوکی سرکفتی و باوکی دموکراتیک پیک بینن پیدوی پیوستی ما پی هیا کو یکیتی و هفگرتنک بره دنباره هیز و حزب کردی ده هبه گوه کو اف ام کاربن ویا پیک بینن ام دکاربن داخواز خوشی باوکی ام بیشن تخز کاربن به اواکی خرد بزلالی ام دکارن به حکمت دمکی شامی بدن قبول کرنجی. بله ساعت باش. برز ارتاکیان امت انگراسیون بشن روجا بردوام دکه تسیرا وراج راستراس لسر روجاوی کردستان جهه دهمان دمیده مثلا مازون عبدید بشه وقتا کد به واژه چارسری لود سپیکریه جاری ترکیه و لهمبر مت الشک ناتیه کرن لسر آخامد بشه بریان هش خو هبو به شکل دبی لینها تو نه ارشاتی کرن آسایی بویه یعنی روش لروجاوا لسوریه به افتسیرا به واژه راستراس لسر مجید که قصد خو فسح دکه یعنی تevli ارتشا سوریه دبه اگر که قصد ایده جهولی رابه و کرد çok parizin به پارێزی گەرە مەترسیên رشلata navên didomin yani em bêjin Sûrî de her tişt awagî asayî işte seraspiye na ku gava em berê xwe didin nirxandinê birêz Mezlûm Abdî ji vê awayî aslında dîtin divê me di aliya de entegrasyonê de me kar û xebatê xwe bi dawî kîne yek ya leşkerî de lêbelê binabit ki dibe her bajarekî yê me û yan ji bajarokî yê me de lîveyên taburên leşkerî hene yani hêzên Qesedê û ez ê bijim yê YPG û YPJ vê awayê nav artêşa Sûrî de hatîne bicihkirin lê esas cih û warên wa yan ji bargehên wa serbixwe yani. Em nikarî bêjin mesela her tişe destê xwe vekişandine û tevahî hêviya artêşa Sûrî ve helane ew bixwe jî vê tînî ziman dibe entegrasyona hatî girin jî erê rast e me nava artêşê de wisa ez ê bijim entegre bîne lêbelê lîvayên me li Hesekê, li Qamişlo, derûdorên di Kobanê her cihgê lîvayên me yên leşkerî têde hatine cihkirin. Her dîsa hêzên parastina ewlehiyê evê he jî hatine cihkirin. Berî niha me ser nîqaşên ser YPJ rastiye ve hebûn. Rayedarên mesela Sûrî, devleta Sûrî, hikûmeta Sûrî hêla jinê de qewûl nedkirin. Yani digotin gerek wisa ez ê bijim lîvayên wa bi taybet nebit. Ser vê dawiyê re ku hat qebûlkirin ku evên he li hemberê terorê weku hêzên taybet bên bicihkirin. Aliyê de entegrasyona kurum û saziyên devletê de. Vê hêlê de dibe em entegre bîne. Lê mesela perwerda zimanê dayîk. Ku qasê dîsa hat tê şîrovekirin dibe hevhatina wa dibe dibistanên Rojava de vê bi zimanê Kurdî vê perwerde bibitin lê bi gel zimanê Kurdî jî zimanê Erebî jî vê bêkaranîn. Heta demekê wisa li hev kirîne wiha. Ji bo pêşerûjê ji bo vê çendê dîsa em bêjin her alî de entegrasyon êdî hatiye qedandin mo nikare vê bêje lewra ku heve ji anî ziman partiya siyasî de yê çabitin. Ya ez ê bijim mesela partên Rojava gelê partên Kurdistanê jî hene. Hem alîge mamsece anî ziman ez ê bijim konferansa hatî pêkanîn vê konferansê de tiştek hatiye xwestin. Vê demê jî aslında pêwîstî li vê heye. Dibe heger ku yekîtî û hevgirtina di nava hêzên Kurdî de seras nebû pêş nekevitin awa ez ê bijim pratikê de jî evên he de nekevin pêş gotinê de erê. Hêla pratikê de bes em nikarî bêjin mesela ew yekîtî û hevgirtinek wisa ber bi çavçê biye dibe vê çaxî ji bo me xetere ye. Peki çok az giringê ku Kurd nava
rêveberiya Sûriyê de cih bigire. Mesela Mazlum Abdî dibêje di adarê de me peymanek îmza kir, di poşmaniya we hey dipirsin, di reportajekê de hey peyvînekê de jê dipirsin. Dibê xwezî wî demê me yani hin alîketin naberê astan kirin lê xwezî wî demê me bi rêve bibira. Ew peymana da adarê de hatibû îmza kirin bi Şamê re. Yani çuqa giring ku Kurd di nava rêveberiya Sûriyê de cih bigirin, bibin yek ji aktorên serekeyî ji Sûriyê û bikarbin Sûriyê bi hev re bi rêve bibin. Yani sanki peyamên ku Mazlum Abdî da bi vê şeklê bû. Yani dibêje êdî em aktoreke sereke ne li vê derê ev ji mafê xwe ji dev jê bernadin lê em ê di rêveberiya Sûriyê de baweke aktoreke sereke cih bigirin û em ê Şamê bi hev re bi rêve bibin. Wisa fêm kirin zan we çawa rêportaj çawa şîrove vekir van xandinê wî. نه اساس جبو پیشروجه لورا کو امزانین ماکزاگونا آنال مریتی ده راستی بو مافی کردا تشتی کسا زلان تونهه جی نگرتیه لورا کو ویجلتین زمان ده بین سوزا داین ما جبو پیشروجه ماکزاگونه نو بیشه کرن اساس از بیم هرما روجاوا هنه که مافین ما بین پارستن ویده ده جه بگیرن کو ام همی زانیم کو دمین بوری ده دنما از بیشم اسادان ده ناستما گلی کسین کرد مثلا نبون yani. بله. لی ایرو هبونا گلی کرد ایدل روجاوا ده نای نقاش کردن. جبو پیشروجه هلا سیاسی ده از بیشتر پارتی بین آوا کردن و او پارتی شامره هف بکن یانجه از بیشتر پارلمانتو ده جه خو بگیرن لیبله سر اساس حقیقتا دستکفتین روجاوا. بله. دستکفتین روجاوا کو نیم پاراستن البته کی ماکزاگون بو و گارانتوریه yani. اگر کو پیشروجه ده ماکزاگونا کو به چیکرین مافن گلی کرد ین روجاوا تنی مثلا نه گلی کردنجه سوریان هنه ارمن هنه ترکمن هنه هر وها علوی هنه yani evin هنه ki پرالی مثلا ساده بیشم نه نکاری بیشه عرب و کرد تنی وی ولاتی دادشی بله جبو و ماکزاگونه که کور دموکراتیک جبو گلین سوری و ناو کماره جه و سابه بناف کردن و نتوک دموکراتیک مثلا وی ولاتی yani mafya Kurdan da zagon da cih bigre da makazagona Suriye akomara Suriye da cih bigre ve deme ve Suriye be velata ke basa ku aramiye dikin basa adaleti aşti ve bu her vi velata ki bir rengi roşlatan abi biyawe rasti biraz mazlum abi gava mesela ser karu khabatin ve de آگاهی داده که ما دزانه کو زوری و زحمتی و هیجان پرن. هم نکاری بیشتر هر تش سراس بیه. کنه ممکنه جد. دمکه نزدیک دمکه کجا سر راست و. لی اساس تکوشینا واشنا پیدا بدومینه. یعنی تکوشین تنی نبشر و بدومین. سن دیسا آواگی ریخستنی. کروم سازیان مثلا نتوی. بله. آواگی مثلا بین ریکو پیکرین. بین ریخستن کردن البته که بوان مافی گلی کرد لوی ولاتی ده و آواج خسر به پاراست. دبرده از برز الفترانی برسم مقصد بیام برز ارتاک به تکوشین تنه به چک نایم اشادن راستش به رنگی دوار دیپلماسی ده و دوار سیاسی ده جبه تکوشینه که بمشینه نهاد روجا به رنگی از بور یعنی ایدی تکوشینا چک لالیه کیه ایدی سیاست به باخبه yani nereden mazlum İlham Ahmedci bir firengi. Dibe eme diplomasiye bir siyaseti ba axaftine beyku keçane xojası da beyku çek ba axavan eme mafi xub dest bexinde beje. Bir firengi be yani teşekkür vertejin sanki vak fragmana ki bu burji dibe. Bele şu gava ku em bejin peyvu tega entegrasyonu tegotin peşi çek devre dert kevin. Yani çek edi naim karanin و پشتی کوچک دیج دوره درد کردن مثلا دیپلماسیه مثلا امروزن آخافتنه هفدیتنه دست بید که ام دبینن مثلا مگوت یعنی سر ساله و حتی ویدمه اف هفدیتنو و امروزن جوینه کندن برا ریب بریا خاصش و امروزن حکمت دام که آشامی داد تین کردن گلک خالان ده
حکومتا ناوندی یا شامی دخوازه تنگ بگیره، دخوازه انکار بکه، دخوازه مینا که قد دوی پیمان دا تنه. مثلا بلاوره بیرامه لگل که ام بجن مافی پروردهیا به کردی دوی پیمان دا هبوجی گاوا که ام بجن تابلا والی حساکی ها دا پیوردار کرن و لسر و آواهی دادمندی یعنی عدالت که تابلا کردی ها تنویساندن به کردی عربی نهاد قبول کردن تابلا کردی ها تدانی چه بو برتکا گل به چالاکی گل به نرازی بونا گل او پاش دهاتا گرتن و انها مثلا گوری داخویانین جنرال مظلوم عبدی دبیجه که ما ایدی دوار پروردهی به زمان کردی دا ام هاتنه آستا لحف کرنه yani edi kabul edi te kabul kirine mesela çi digot legal ku 14 sala sal 2004'dan 2012 hatta vedeme 14 sala lo deri pergalek perverdeyi hebu و جو پیش دبستانی حتی پیمانگه و حتی زانینگه لور پروردهیه که بزمان کردی هبو لی چی بو رایدارن دولت ترکیه تکلی دانین گوتن که تشتی کلوه داری بقومه بپیک بی جمع راجی میناک امثاله ایمه لجمه ما و بجیر که درس هلبجاری مدای پیشیا گله کرد تبگره کرد دوی ایواجی گاوک جویا زیده تر نبه وان دور دا اصرار کرد گوت که ده هفته ده aynı میناکو لترکیه تکرن yani دخوازه وره کرن گوتن ده هفته 2 saat در روز و ده هفته ده امبیجن 2 saat yani 4 saat ve perverdeye dersi behlibjari gele Kürt via kabul nekir yani şu pergalek heye امبیجن نزد میلیونک خواندکار 40,000 ماموسته نزد 6,000 دبستان لو داری هاتنا آوا کرن پرگالک هی جپش دبستانی حتی زانینگه لو داری پروردهی تعداد دانین و لگل اوانا همو بتکوشین همو بردل مزن وان دست کفتی هاتنا بدست خستن لی وانا همو تونتین حسباندن و دبیجن جنوبه دست بکن نها اوجی هبو مثلا هم ده مجارا کوچبران وگرا سر آخا هم افرینی هم گریسپی مجرد سرکانیه جیو کوچبران وگریان راست آستنگی جار بجار انها آستنگی هنه يعني دجلسبی که حتی انها گل افرینی که وگرا سر آخا مالوان هاتنه داگر کرن مدید يعني دیمن هبو gelek embezin Afrin vedgare malaxa malavan ali van heze paramiliter ve hatine dagir kirin ev landre maler udun xadiye malej lo deriş xura kondaniye de kone dedici çi bu dve de ana ev hevditinu ev çunu hatinu embezin van civine kudnabera her du aliyan da yani ali Revebriya Xeser و حکومت دمکی ده تین کرن برانی بسر راست کرن به مذاکره یان به امبیجن به پیمانان تی هنک نرم کرن و سر راست کرن یعنی ام ویاجی به بیر بخن جبر مهک بری دیسا گوهرتن ناو کوبانه کتب روجه ناو عربی لدین ها جبوینا که اب انتگراسیون پیک وره داخوازا گلی کرد روجاوا و همو این مازما بده بیجه انتگراسیون لشکری بداوی بیه اسازین کردی احتمال هیچ بردوام کی یعنی درج بویه evet mesela ali entegrasyon leşkeri ali henek cibci hatine bici kirin hatine runstandın emzanın ku fermandar qasadi disa biraz سیپان همو نها آلیکار وزیر پاراستن سوریه وانا د چارچوبه اوی پیمان دهاتن کرن لیبله داخوازه گلی کرد اوه جارک چاوک مثلا ترکیه دبیجه ترکیه آترکانه ناوه ve evet dve çarçove entegrasyona demokratik de nave ve komara
Suriye ya Arab ya jî Arabî be. Yani Ve bu gelê guhere, belê. Kurd berteka wî nerazîbûna wî li hemberê viyaye. Hem entegrasyona demokratîk hem em qala weletîbûna wek hev dikin hem dibêjin xwediyê hemû heman mafû azadiyane û hem jî em ê navê komarê deynin komara Arab ya jî Arabî wê gavê li hev nake yani bi hev re dikeve nakokiyê esas daxwaza gelê Kurd sera rastkirina viya û her wiha jî ji bo ku vana werin sera rastkirin divê bawekî demokratîk hinek gav bên avêtin nermbûnek çêbe hev fêmkirinek çêbe hem haliyek çêbe. برێزەر تاک چ خاص گرنگێک و کورد بیاوێ بچن شامê di nava rêveberiya Şamê de cih bigirin Kurdan li wê der temsîl bikin mesela İlham Ehmed li wê der peywerekê girîng bi dest bixe û li wê dirabe Mazlum Abdî li wê dira Kurdan temsîl bike û Şamê bi hev re bi rêve bibin çi qa giringek û temsîliyeta Kurdan êdî li Şamê hebe li paytexta Sûrî hebe Kurd û mafê xwe çi xasî wê bikarbin bi dest bixin wê demê ji ber ku heta naxa ji mafê xwe bêpar bûn xweseriyekê hebû 11 salan meşiya lê mixabin yani heta ku min gelekê ku ji dervê welat pişkilekê mezinê naçî seriyan wisa xuya kir divê waya de çi xasa mühim e li Şamê ev Kurd bê temsîl kirin û dewlet rêveberî de cih bigire. Hemû nikare bêje hema her maf ve yekcar yekser hema destmo bikeve. Rastî di rêbazên bên girîng hene yekîtî û hevgirtina di nava hêz û rêxistinên Kurdistanê de a di duwa ji dîplomasiya navxwayî hem dîplomasiya navxwayî hem ya navnetewî de gavên yani xebat bên kirin xebat bên pêşxistin gava em mesela dişopînin rast e ez ê bêjim 12 sala bê navber şerek bê hempa hat meşandin bedelên giran jî hatin dan lêbelê şûn da mû berê xwe dide mesela ez ê bêjim şandên dîplomasiyel her welatî ketin nav kar û xebatî de êdî hebûna Kurdan ser xaka Sûrî nehat înkar kirin hebûna wa çawa mesela îro bêjin mesela Bakurê Kurdistanê de dîrokê de gava mû berê xwe dide mesela înkara herê sereke dibe Kurd nîn zimanekî biyanî ye wisa ez ê bijim ser vê înkarê mesela polîtîka û siyaseta wa hat meşandin lê îro em berê xwe didin partiyên wayê herê nijadperest dibin gelê Kurd gelê Kurd hebe mafê gelê Kurd jî hene ji bo çendê xaka Sûrî de gelê Kurd êdî şirîkê vê axê vê komarê ye mesela diziviritin komarek çawe ma mustecanî ziman heger ku komarek ser netava Arab bê binavkirin rastî pirzgirêka Kurd vel înkar û îmhayê de dîsa bidomit lê Kurd hişyarê vê ne rêxistinên Kurda partiyên Kurda hişyarê vê meselê ne êdî ji vê noqteyê şûn da kesek wê qebûl neke ku tunebûna gelê Kurd li vê komarê de bê binavkirin pênasekirina gelê Kurd vê komarê de wê ji berî her tiştî wê zelal bibe û makazagûna wan de jê cih bigiritin yani îro em gava Bakur jî em mesela wisa nêzik dibin mesela tenê tekoşîn ne ji bo em hevdû nas bikin naskirinê biboritin divê mafên hebûna wî ji berî her tiştê wekû bin zagonê de bê binavkirin û bê qebûlkirin ji berî vê çendê kar û xebat wê kûî de navenda wê Şam bitin wê kar û xebatên herê sereke wê Şamê Erê mühim e di zagonê de cih bigire mavê Kurdan lê ya pirsgirêk evez bol wê çiqa pêk bê yani çiqa bike mergetê wê bibîra 2003 de dema Amerîkayê Rêşê Îranê Iraqê kir 2014 de an zagoneke çêbû zagoneka atava kirin mafê Kurdan jî hate pejrandin divê derê de lê pêk nehat yani neçû serî ne gîşte encameke yani problemek ku bigêje encameke di rojhilata navî hîn tişt ihtimalek ku li Sûriyê jî heman tişt pêk bê zagonê de bê piştrast kirin bê erê kirin lê li ser erdê ev pêk nê yani berî niha jî min got
مترسین روشلات ناوین هر تم و تم البر چاوان هستند. نکاری بیشتر شر جهان سیامین بداوی بیه هر کس سر آخا خواسته سینوری خواه که راوستایه راستی جبوه چند ام آریگی مثلا بری خود دم نزدیک ده بالفرگه ها مثلا یا لشکری یا سوری جالی اسرائیل هات بمباران جالی دنده مثلا ام بری خود دن شر اللي هم بری ایران دم کی ددومتن مثلا عراق هناك ایدی مانو نمانه ده دچودته جبر وی چند روشلات ناوین ده امزانی کو هزن نام نتوی دست خوش بده بکشاندینه جبر وی چند اساس چه ترکیه چه بجم عراق چه سوریه اف حقیقت هاتیه دیتن این کار کنا نتوین جدا یعنی باورمندین جدا بن پیکرنا ما فنما او کمار نکار خواب پاریس جبر وی چند شریکن و کماره دوی دست خوب دن هفدو به هفره کماره دموکراتیک آوا بکن او کماره دموکراتیک آوا به آوا کرن البته که مذاکرین و بینه امهنگ بدن برز فاترونی و کمانک دموکراتیک لسوریه به آوا کرن به کاربل گرویر شرط و مرجع روشلاتان آبین لگر اسرائیل ایشی سوریه دیگه برز ارتاق ببیر خص شخو برای چند روزانجی لبارگه که آترکیه لبیدرال لبرخست یعنی دسته خوش سوری ناکشینه اسرائیل ایرانجی نخوازه لبیدرا کرد بمخوادی ماف نخوازن لبیدرا پیواجی بسر و بچه بگیجه انجامه که اسرائیل و ایرانجی دبیجن لگلوش شرط و مرجع کرد بکارم ببن شریک حکومت سوریه yani karibuna şirkati embej velat Suriye eğer ki em jali demokratik ve jali mafe insani و جخوا embejin gelê Kurd xwecihê xwezayî wê axê ew li aliyek lê ji bona ku embejin li Sûriyê pêşketin çê bibin a giring ev e ku li berê di çarçoveya entegrasyona demokratîk de û di çarçoveya vê guherîn û veguherîna çarçoveya kanûnî de ku guherîn çê bibin ve çağı deste Suriye'ye hükümete demki ve her oha Ahmet Şaraji heneki destevi xurd ve çima ez dibêjim mesela ji destpêkê heta her gava demokratik ku ji aliyê hükümeta demkî ve xwest bê avêtin li hemberî herêma xwe ser Türkiye bi hemû hêza xwe bi mîtê bi em bêjin wezareta karê derve tim û tim midexele kir duwarê ziman de jî duwarê maf û azadiyan de jî nehîşt ji ber ku me serî de jî got destpêkê de me got ku ji Sûriyê re dibêje her tiştê gava erênî û demokratîk ku li vê derê were avêtin ji bo gelê Kurd ji bo me jî emsal e mînak e lê belê di vê çarçoveya hem çarçoveya kanûnî a ku niha di rojevê de û hem jî di çarçoveya de em bêjin komara demokratîk de entegrasyona demokratîk gava li Sûriyeyê pêk li aliyê Bakur pêk were wê gavê bersivekî Ehmed Elşar li hemberî rayedarên dewleta Tirkiyeyê jî çê dibe ji ber ku heta niha hêza wî têr nake yani ji hêzên hegemon ku rojhilata navîn bi rêve dibin ji wan jî destek digire em dizanin yani civîna NATOyê ku li vê derê hate kirin gelek ew daxwazê ku rayedarên dewletê û em bêjin Serokkomar Erdogan dixwast destê xwe xurt bike yani ew daxwazê ku dikir û hêvî bendawariyê wan em bêjin qismen be jî pêk hatin niha eğer ku li Bakurê Kurdistanê pêşketin alî demokrasiyê ve pêk werin wê gavê di çarçoveya entegrasyona demokratîk de li Sûriye jî dikaribin pêk werin yani Kûnê Kurd ev e eğer pêşketina kar û xebatên demokratîk li Sûriyeyê
هنکی گریدای باکوری کردستانی و گریدای راست ترکیه استیل دکه برز اکتر مبسا ارتک مبسا اسرائیل اکتر مگو اسرائیل ایرش خول همبری سوریه دومینه اول همبری گلک بلاتن هرم جل ایران جل لیبیا جل لگلک بلاتن دومینه دبیجن اسرائیل نخواز اپی واجب بگیجه سری بگیجه انجامک یال ترکیه بس ترکیه دکم یعنی پکیکه و دولت ترکیه لحب بکن و انجامک در پکیه جوی داره جوی عاجز دبین گلک نخاندنی به وی رنگی هیه براستی به وی رنگیه اسرائیل چما نخواز لهرم کرد ایدی نوا ولاته کده آشته که به دست بخه آشته که پک بینه و لسوریه خوازه چه بکه اسرائیل بیاوه نه ایرانی ليش خو ایرانی شروع بشو بردام که لیل سوریه خوازه چه بکه پیش بینی چیه بو سوریه راستی من کاری بجین اسرائیل سری خود تنی خودی به هستی یعنی جو ببورتن یه پیشگیری و هریز مزند که امریکای و هر وحدی ساز امکارین دولتن اروپا و کو انگلیس و کو فرانسا و کو ایتالیا و کو آلمانیا هب دولتین نام نتویجه هر تم وام پرزگری که روشلاتا ناوین ده عالیگرن بله لی اساس ترسا من بیشن یا اسرائیل هر مزن تنی پاراستنا بشروج خویه عالیگه مثلا امبری خود دن مثلا و دمی داوی پیمانا که مکه هات چیکر نه ناو برای ترکیه سعودی عربستان و وزیر بیشم پاکستانه ده اساس زانم مثلا düşman yani aliye azebijim bu peşeruja İsrail ju nerazı binin mesela ve hem alige azebijim İran peşgiriya Hamas'e dikir ya Hizbullah'e dikir ya azebijim Haçlı Şabi dikir ya hezen ku paramiliter çıkas mesela Rusya navinde bevan hezara her tümutun tekiliye de İsrailce aslında دخوازه کو درودور خود مجبو پیشروجا خو اف هزین کو پاراملیتر عالی ایران و تین پیشگیری و چید بتن دخوازه وانن ها هنکی دور پیش بکید مجبور چند شر مزن مثلا هم بر حماس مثلا خاطی مشاندن هم بر خودن تنل و سینوردار نما بله عالی hemen çıkır ser Hizbullah'e de çoğu لی امزانیم کو هتشه يعني هزين احمد شارع وكو ام سري خاطني نه یک مثل زلال هم زيجم یک بشه چند بشن جدا مثلا خدانا هفدو کو سا ازيبجم هاتن قبول كرن سوري ده گاوا مثلا ازيبجم شان را دستي واكرن بشامره هنك تشتن تيكلين دانين تي آريگريا ما بتي تيكلين مره داني هم قبول ناگیم که تو کسیک دیره یعنی هزیک دیره دولتیک دیره تو تکیلی دانی راستی اوین ها هنکی دما در کتم پیجه از بیشم گولان تپسی و فلان حتی هاتن نزدیکی شامیجه بله هر تکوتم آخر سوری همیشه عالی اسرائیل و مثلا هات دور پیش کردن ها رادستی خواجه کرد لی مثلا به دمی داویره اساس ترسام مثلا عالیگش ایرانه عالیدش ترکیه İsrail de ve heger ku Türkiye xaka Suriye'de ez bişim henek baragehin leşkeri yani ez bişim yen havayı bikaretin vandara da ava bik dest xave binetin peşeruj de mübahit بله ev heza heneki mesela heza Türkiye mesela ve dere demdama derket yapış ama mesela aynı zaman demi buride وزیر اجدر و وزیر هندر وزیر انزبجم ین میتس همی تم شامل yani ama ha İsrail heneki hıztırsen mazında jbo ve çende jbuna peşa van bigre o demdema van erişe ha serbe ahede de çekirin le esas mesela tane Suriye'sin orada armaya aslında aliye Irak edece ev hezen çekdar hane ve kuazi bizim iyi haşlı şabi ve mesela giridayı ve çen hezen dihane lehemberi varınca mesela azı bizim narazı binin vahane İşte bu içinde em karim bejin ev denklema kul ruşlata navindel
تنی امریکا و اسرائیل مثلا چقدر بخوایی جلی بله چند دولتین رشالات ناوین ین عربا و کو ازی بجم قطر بگه حیا کو ازی بجم بلشک عرب ملکleri ازی بجم سعودی عربستان و فلان بمانه به همی بخوره کرین یک عالی مثلا هم بری و هزا شرکیه برفره هلدن مشاندن اوا هج خویاده که پروژه امریکا یا پیش روزی دبی بوب او büyük Orta Doğu projesi de ben yani yaşlar esas Armancın ve خویای کو هیجان ذهنه گرتینه بو پیشروجه بنا اف انجام بگیرتن اف شری هل واسطا اسرائیل درودوری ده تمشاندن برز رفات ام زانن کو دولت ترکیه ل سر رهبریه سوریه سردست یعنی رهبر سوریه دکار به ترکیه چه بخواست کاریو بکیش برکو دبن امروی دن دکار بهشم یعنی تسریع گره کل سر رهبریه سوریه یا ترکیه هیه ترکیه خوازه لودرا کرد و ترک لهو بکن آشته که بکبینه و ربازک نهاد بشه اگر لودرا پیواجه بگیجه سری و تسریع که چوار لسر تکرین سوریه و کردین سوریه بکه بله اش خدامك بري ما ويا ما خواستم و بكن يعني انغو تركيا بتشوات تسيري كده سر كردين السوري يعني مصاب برس نه ما قلت يعني ما قلت جبرك انتجراسيون ديمقراطيك اكو تي قوتن لسوريا انها خبات لسرايا وهفديتن انا جبرك بيش سري بسر بكبه ما قلت بيوستا برياوي لباكور كردستان يعني نابرا ام بجن تفجرا ازاديه قال كرد و ريادان دولت Türkiye'de eğer evya be enjam bibe dest Ali Suriyeci hükümete demkiya Suriyeci rahat dibe ve gave dikare ve gave henek rahattır u serbesttir bafece me usagot yani dest peki de eve naha pır gotine ke ami he yani te gotin jiboy ku eğer ku em le dünya ittifakı dixwazin ya jî em be rekberê xwe re li hemberî xwe re ittifakê dixwazin pêwîst e em pêşî tifaka xwe navxwayî çêkin em dîroka gelê Kurd dinêrin gava ku berbihev hatine û di nav xwe de lehevkirî û tifak tevgeriyane serkeftin heye gava ku perçebûn û em bêjin nelhevî jî çêbiye lê derê jî têkçûn xuya dike پر مشهوره رهبر گلی کرد برز عبدالله جلان جی اویا دی هفدیتنی خو دگوتنی خود تینه زمان که ددما ام بجن سال 1514 وانده پادشاه عثمانی یاوز میلیتین کردان را evet şine de bize kudnabara kada mile miran diyar bakın که امجی ایدی و خساریا و اون کار به خبری و ببین برسف ناچه برسف گفت که دی لب کردن چه نو برسف ناچه و چاره اود بچه ام ایدی و برای و ببین ام بریار بدن در برای و برنوان هر ایمدا او به وی آوای گفت که ام دنیرن جبه کرد چهار پرچه چهار عالیه کردستانه هم لباشور هم باکور هم روجلات هم جی روجاوا پیوسته کرد گاود نمامسته جیگوت او دیپلماسی خویا نافخایی تکلیه خویا نافخایی خورد بکن های جواب هبن او زمان داخوازی که حتی نه هاتنه بن پیکرن او زمان هپار به یک به همان داخواز بن همان داخواز دموکراتیک بن گاوا که او سابه و گاوه ام بیشن سردسته که حتی نه ولات کردان داگر کردن جی هر چهار آلیاجی دست واجی قرض دبه و داخواست دبه یک یعنی دیس از بیشم بلکه وقت گوتنا داوی اگر که ام ده همو قادن جیانه ده و ده همو تکلی نوا ولاتان دا دولتان دا مروان دا ام دبیجن پیوسته ام بیشن یکیتی و هفگرتن هوا جبای کردان جی او یکیتی و هفگرتن پیوسته سرکفتن اگل کرد جی یکیتی و هفگرتن زور سپاس نویسکار فاترونی سپاس جبو بشتاریه مالا بابا سیاستمدار احمد ارتاک سپاس بواتنا جبو نرخاندنه و هیجا مالا و جوای روها و تماشاوان هیجا میشه به درا بداوید کن روجا سرکه چارچوبه زاگون بو اولجنیا شوپاندون نرخاندنه بوکو به سروکاتیا علیکاری سروکما جدت یلماز ایرو لهف جویا بو جوین انجام درکه
ke 4 deste bên ava kirin van destê nevaroka wan çi ye li ser çi wê rawestin û wê çawa bê rêve birin sibê jî em li ser vê mijarê rawestin bi mêvanê xwe re li îşev em li vê dira bi dawî dikin sibê 8 de mijar din li vê dira li pêşberî we ne navxatirê we êvar baş.